Gospođa Nevenka Ostojić danas živi u domu Senekura u Zagrebu. Cijeli njezin život bio je isprepleten s lijepim, ali i vrlo bolnim događajima. Predavala se nije nikada, a mir je pronalazila u radu. I upravo zahvaljujući hobiju koji joj je pomogao prebroditi teške trenutke, bila je gošća i na Hrvatskoj televiziji i Radio Sljemenu. To je bilo 2005. A koji je bio povod tada? Pa moja izložba koju sam imala keramike, imala sam u Virijusu, a bila je jako zgodan naziv, Zagrebu sa nostalgijom. I onda je to privukao ljude. A vi ste se bavili kao hobijem keramikom? Hobi. To sam počela tek poslije ovoga, kad sam došla u mirovinu. Onda sam išla na otvoreno sveučilište, na tečajeve i poslije toga imala i izložbe. Imala sam tu u Virijusu, a imala sam jednu u knjižnici Vladimira Nazora. Znači, odlaskom u mirovinu vi ste odlučili dalje učiti? Tako je. Jesam. Ja kad god mi je teško, ja sam išla keramici ili nečemu. A moj suprug je umro 95. godine i onda da ne bi završila baš u Rapču, ja sam išla na keramiku. Inače, kad je moj sin išao u vojsku 86. godine, tako nešto, onda smo se isto počeli baviti keramikom, ali nisam imala peć i to sve, nego smo imali nekakvu masu reloton koja se ovako krutne na zraku posle 60 minuta, onda smo s njom radili. Eto, uvijek keramika je bila da dušu iscijeli.